Le tua mātou te whaafitai atu i ate oe. Ora leifo i aso mātango fie o mātou maua. E alai lautou singa, malau puipuinga ia i mātou. O lau leonga na e te itai mai mātou mai le tai au si o mai le fiafi. Whaafitai le tua i me omana e whaia ia i mātou le nei aso i au whaamianga. Whaafitai le ola ma le manuia, whaafitai le malosi, whaafitai au mea alofa. Whaafitai le tua wana e leo i mātou, i lungo awali tele, o ngā luenga ma mea sa mātou whaia le nei aso. Le tua whaafitai tele, a wale ua malu mai le pongi sa. Mātou moli mawina lo matau tia le tua o ngā luenga ma mana fo i le nei aso. Wau whapena lava o na tā la mai e le matau tia au fōwhanga. Sa mātou ngā lulue i la luifo le la ma le malam lama, sa e au mai al nefo o mai. Le tua le pongi sa, mātou te le tonu ai le tua. O lo whapena la vau na wha o wina lau tau singa ma lau puipuinga ia i mātou o lau whanau. Whaafitai tele, iawi ia lau suafa e whaavavau. O lo whapena ona, iai whatasi fo i mai mātou le nei fiafi, a wae te iai lava i so se mea o lo e mafuta atu fo i lau whanau. E mea o lo whapena ona mafuta mai ai le nei po le mātou por kalame. Au le tua mātou te manau mia lava lo mātou atu i ato e, matu ina atu i ato e, ia le nei a fiafi le mātou pol kalame. Se e alofa mai e whaau umai, e le mana o lo lava nganga pa ia, e te whaamanui ai mātou e ala i lava i lau upu le nei po o ta mā. Fio mai ma sa au noa whē te laitu sa oe ala i le whao ngā ina o le tangata ma le au auna le tua. Mātou te wha moe le mana o loa nganga pa ia e te ngalue atu i le mea lilo i o lātou whina ngalo. E te wha o lau upo o lau lava fionga e o lai o mātou nganga. Wha manuia ai i mātou umale nei po o mātou tua. Te talo ia. Mea lawa lau upo le tua e whai ma wha mnianga i se nganga o lo o mana o mia oe. Vea fo i lau upu le tua e whai lea ma wha ma venga i sesi o ma whatia le nei po, mai se mai o le tino. E le ngata fo i lea o wha lave o mea o le tino o le tua mātou te whengai e le aso ma le aso. O mea tutupu le nei o langa ma le nei soi fuanga e o mai e le wha noa le tua. Vea lau upu le tua ma wha ma whana ia i la tau mai mātou uma. Le tua ma teina le mātou por klame e le nganga o lau fio e te tai atu i mātou si o lava i na whai wina le nei po. Tu maule vi inga i atu oe nei o le whaavavau lava ona Yesu mātou te talo tuai. Ameni. Ia me fo le fiafi whatalo whatuai le pa ia la silasi o si o tātou tunu pele sa moa i lau whaafunganga i so se Waenga lawa fo'i o le, pa ia ma le mamalu o le tātua tunu mai lawa fo'i i maunga te tele si au i maunga iti. E whata alofa atua i le pa ia la silasi o si o tātua tunu. E tupu mai e fo'i o si o tātua tunu, ta mamati nā mātutua. E ngata fo'i lea e whapituas whata alofa i au nā le tua mautua fo le tua. So se tō vine o lo whapenao na ngā lulu ai, whata alofa atu i a te utau le swafo Yesu Kiriso lo tātua li i mo lo tātua whaola. Ata alofa atu inisi o lo mafuta mai fo i tono o whalwhai ngā luenga, tono o whale pui le ngata fo i leo mauta ngase na i o tātou tinamata mā mātutua, mai se lava nisi o whapena o na ngase maua fo i mai o le tino, i alofa atu le tua i a ma so soni atu, whalana whamalo longa i a te utou le nei fo i vai tau ura soi fuanga. Ia e whata alofa atu fo i so se sa mola wa mafuta mai so se vaenga fo i nei ke lope tātou te iai, po whelawa lea tunu o lo e mafuta mai ai, whata alofa atu ia te oile nei po li suafo Yesu tātou li. Whata alofa fo i nisi o lo mwhaifo nasia si mai tono le nei ai o kilani, ia ona o ni mafutanga fo i ma tulanga o me whaale karisia, tono a inga, mai se fo i ni whaale lave o le nei soi fuanga, whata alofa ia te utou le nei po, mai se lava foi pe fai o steimi momol nei fotoa e whanongolongo mai ai, mai e mafuta, e le nei foi Paul Kalame, whata alofa atu i atu o e le suafo Yesu, o le tātou Paul Kalame nei o le tutu le upenga i le loto, pe i fona masa ni eia zon fuata i tasi o la auto, au na nei o poni fona ti,
faatalofa foʻi le susuga iā sau o loo galua nei fiafi faamalia le tua iā sau ma le aiga e maise le tiute ia viia le tua taʻitaʻi mai foʻi o lou tou soifua ia ma lo tatou ola lenei foʻi ia fiafi matagofie faapena ona tatou mafuta ai e le matagofia o le atua ua saunia lenei avanoa ia tatou te faasoa ai foʻi ma tatou mafuta e ala i lana afioga paia ia e faamanuia atu foʻi le asosao tinā i tina uma lava o loo faapena ona mafuta mai lenei po tina o sio tatou atunuu o Samoa ia le ngata foʻi lea ia po fea lava se mea o mafuta mai ai o tou tina fou tina matutua so se tina ia e ui lava ua te atu le tou asosao tina ananafi ia ae faatalofa atu iā te utou ma faamanuia iā te utou e le tou aso faapitoa i le aso ananafi ia o le nei foʻi fiafi ia o le a tatou o saʻo lava i le afioga a le tua e pei foʻi ona tatou iai lenei foʻi fiafi tatou te fia faalogologo i le upu o le tua ia e moli atu le gaga faafeteitele lava iā te outou uma lava ni te ua galo le faaiʻuga o le tatou polokalame o i latou uma o loo faapena ia ona lagolagoina foʻi ma support ina le tatou polokalame i lea po ma lea po ala i lau faafofoga mai e ala foʻi i lou komeni mai ma lou lagolago mai ala i le faamalosi mai foʻi le tatou polokalame ia e maise foʻi nisi o loo valaau atu ma soasoani atu manaumia foʻi se fesoasoani ala i tatou mataupu ia e faafeteitele iā te outou ia ona o le tou amanaʻia o le nenei foʻi auaunaga maise o le polokalame lenei pe ona tatou mafuta ai pei asogafua teitasi o le tuutuu le upenga i le loloto ia viia lava le tua nei foʻi ni tinā na valau atu lenei nei vaiaso ia ni mea foʻi fia malamalama ai ia maise la foʻi nei le fiafi ia ua lata foʻi le taimi e agaʻi mai ai ia valaau atu se tasi o tinā ia e faapopolina a outou ona o mea e faalogo i ai e tusa o nisi polokalame o le fautuaga a le tatou polokalame ia aua le faatusatusaina le tatou polokalame i nisi polokalame ia po le a lava ni mea o loo e faafofoga i ai ma e ia valaau atu lava o le fia malamalama aua neʻi faatusatusaina a tatou polokalame ma nisi auauna faamolemole talosaga atu ai ma taupu le sefuluaʻi ia se aua e te popole fua oe ia le a lava le mea o loo e talitonu o i ai o le mea lenā e tatau ona e faia o galuega ia ma le folofolaina ma le faamatalaina atua ma manatu foʻi ia ese lava manatu o auauna le atua i mataupu ese pe launa iai nisi na valau atu e tusa lenei aso e tusa o le mataupu o le sefuluaʻi ia po le a se fesoasoani a le a foʻi se tulaga e mafaia i ona faia atu i se tali leai pe ona faia atu muamua ia e lē faapena le tatou polokalame ia fai lava e te fia malamalama i se mea ia te valaau mai vatu le fesoasoani a fai foʻi e lē talia pe e lē tusa ai ma lou finagalo ia faapena lava ona aua le faaogāina ae o le mataupu e pe ona iai le fesili foʻi lenei aso ia e faamalulu atu iā te outou nau avatu le tali o le mea lava e te talitonu oi iai aua e te popole tu mau ai aua foʻi neʻi faagaitia oe tu mau ai ma fai pea lau sefuluaʻi e pei ona e talitonu ma e faatuatua ai aua te faaogāina fua le fautuaga po le upu o lesi tagata pe a fai e lē o se mea lea e tusa ma lou talitonuga ma le mea o loo aʻoaʻoina foʻi totonu o se a outou ekalesia o le matei o lusful ma le fitu o loo tatou iai pea i le mataupu lea lusful ma le fitu e tau faauma ai le tatou mataupu ia po o le mataupu foʻi e uiga le tusi o le evangelia matai o lea e masalo toe le vaiaso lenei ma le vaiaso lea lasau nei ia ona maeʻa lea ua o lea ua lauma le tatou mataupu e lusu ma le fitu sosoo atu ai le tatou mataupu e lusu ma le valu e faaiʻu ai ia le tatou tusi lenei o le tusi e mateio aua nei galo tusi e mateio o se tusi ese le tāua o lenei evangelia tusi na ave saʻo lava e mateio o ia o le tagata iuteia ave saʻo lava i tagata iuteia okay o le tusi e fia faaoo atu e tau atu ai le autū ia malamalama lelei tagata iuteia e leai lava se simesia mo i latou
o Yesu, o le Mesia sa lātou whaatalia, lea ua whio mai, lea ua o lātou Mesia ma o lātou le taliaina, e le ai la sesi Mesia lātou te toe whaatali ai. O le mea, i o lātou talia ino ia e tusa, ma le to tele on tangata Iuteia, ma tangata Israel, ua lātou talia le tala le leile amatanga le ka le sia mua i le amatanga, to tele tangata ua li liu i le tele tonunga whakerisiano tangata Iuteia, ai peita iane. Tele tonu masalpo le si valu sulma le 5% o tangata Iuteia, e lātou tele talia ina lava i ke riso Yesu o le ngata o le Mesia, o le tupu, o le faola tanga mo i lātou. Le lea vatu ailu tusia Mateo, e le aisesi Mesia, o le Mesia lea, aua ne i o tau Mesia, o ia pe a toia fio mai o ia. Ai ia talia o ia ala i lana tala le lei o lana upu, o ia lava o le Mesia, o le alo le tua, e toia fio mai e la vea i a te utau. Ia, le na, le winga o le ngō Mateo, o le mea lofa le tua, ia, e tala fia ngai lea, winga o le ngō Matthew po Mateo, ia, i tātou uma wai le aima sesi o i tātou, e le aise mea lofa mai le tua, watu ina mai, e tenga lue mai au nai mo ia malona malo. O le whai unga lana mtau po lusu mo le fitu, ia po le afa foi, a leu tātou tala noa, uma on ala langa le motu o tangata, ia whaasa tauro ia te ia. Ma ia ilunga ia i mātou le toto mā mātou whanau, le toto le nā tangata. Le vau tātou tala noa ua whawhano Pilato i le vai, ia ina ua tau atu ua mamā o ia ma le toto le nei tangata. E ui ua ia whaia le whai unga, ina ia whai le whiliwhilinga le motu o tangata, a ua ia le talia ina ne whaalinga na mai e lona tō lua. Ia leo ua whawhano, lona winga, e whapera manatu, e leo toe tau salaina au, e tusa ma le tua inga i le nei tangata, o mamā, ale me moni, e leo mamā Pilato. Tu tusa le lei, ia le guilty po le tau salaina o Pilato, ma tai lotu po o tangata Iuteia na lātou, whaia le fuafuanga, o fita na lātou, whaasalaina Yesu, ai le ngata foilea, o le motu o tangata matangata uma na o lātou tau salaina Yesu, ai le aisa na ngasala. Whawhano limo Pilato, a ua tai matu ina atu Yesu, i limo fita Roma, ina ia a vatu lo ia, e whaasa taurina. Ore ngalo, o le aso le paseka le ua o iai, le aso whareire po le aso le, o le aso le paseka le ua o tonu lava iai me nei, whaamisinonga i le taiao, le ua whaile whaamisinonga i le lata i le uli, le ua maua le unga tu inatu Yesu lanuinga, o lea ua anga i atu ina, tu inatu Yesu ina ia whaasalaina lo ia i le whaasa taurina, i le oti awane ngalo la e tatu, le aso le paseka. Le aso e whaamana tu ina aile e soto, e sfulma le lua, le aso muli na o ese mai ai ia tangata o Israelu mai tutonu, o le mea sa nofo polongai ai kupito. Le aso na whaatonu ina le tua, ia mose ina ia whapena, o na fasi le mamoe. Mai leo lona toto e tā ai la au whaalava o whaito toa o whale uma. Tā ma le o ngā tutonu le mea tau, o le pou whaalava o le lentau, o whaito toa o whale uma, o le ata o le sā tauro. Ia e whai mai fo inisi o tustu singa. O le ata lea o le totoi i le pou, ma le pou, ia ma le o ngā tutonu o le la au whaalava. O le ata o pango tae tō lua, ma Yesu ua whapena ona ma lingi lona toto i le o ngā tutonu o pango tae tō lua. Ia po whea lava le manatu e te lilifa i ai ma e te le tonu i. A le mea lo o tātu i loa, o le aso lea. O le aso tonu lea, ua whaataunu i na ai le mea lea na whaitu tonu ai kupito. O le mea la tupu. O le a whaasātauru i na ai le atali i le alo e tō tasi o le tua. Le tamai maa moe le tua e le aisa na angsala lea la whaamalingina lon toto. E le paseka o le tau sanga tonu lea. Ia whaia le o le ti a tolu lua, ia po le ti a tolu pe a tātu tala noa e le tau sanga tonu na tupu ai le mea lea. Ia, pe ono o tātu tala noa ai. Ia,
E leila va sisi mea o lo whaataunuina po whaasino i aile nei mea il Paseka atoa nei whaamnatuine tangata Israelu o lo whaasino tonu lava i le mea lea o le atupu ia Keriso Yesu. O le a whaatautauina o i e lunga o le sa tauro i le vao sa tauro e lua i pango tae to lua. O Yesu o le tātou Paseka. Nea le atupu i le aso lea i le aso le Paseka o i o le tamai maa moe o le Paseka. Mai le momol kolnito e lima lona fai upo e fitu. Mai upo e Paulo. A wafo i o Keriso o la tātou Paseka ua fasia mo i tātou. So Jesus is our Passover. That he is going to be sacrificed on this particular day for salvation for us. O Yesu o le Paseka. Ua whaia Yesu le nei mea ina ia whai loa mai ia i tātou lo nā lofa wha maoni usum tua wha whina mantua. O le anga sala sa wha le anga ina i tātou, ma o loo wha le anga ina malawa o mai lava i le taimi le nei, le mea ta o le anga sala. Ai maua tātou sa auni ai tātou te otu tu tongi le anga sala lea tātou i le oti. A o le toto Yesu, lena malingi lea so tonu lava lea. Ua wha maanga lo ina ai a tātou ang sala. Ua ufitia ina ai a tātou ang sala uma. Ua wha maanga lo ai tātou. Ona tātou otu lo lea i le mata upu lava lea a lona whai upu e luas fulu man fitu. A ngai lava fo i le whai unga o le palukalafa lea. E whapelo na whai tauina. Ua taita ina Yesu ele au ale lii i le maoto le li. Ona lātou whaapotpoto ina i lea i a te i lātou. I a te i au uma. O le whale o le li lea o Pilato. Nai leo ta ua melinga o Pilato a o Pilato. O i o le kovana a Roma o lo iei tutono Iuteia. Whamai o lātou toe se ina on ofu ona lātou whaafuina i lea o ia i le ofu mumu. O lātou ta ai fo i la au tui ua whaia i le pale o lātou whae ai i lo nao. O tuu foi le u i lo na au tom tau. Ona lātou to turi ai lea i ona luma. Ua whaatau wemu mai a teia, ua whapea mai talo whae le tupo o tangata Iuteia. Ona ua wheanu i lātou i a teia, ona lātou tangoi lea i le u mataha i lo nao. Ua uma ona lātou whaatau wemu mai a teia, ona lātou tala ese leo le ofu. Ma wha ofu i a teia ona lau ofu. Ona lātou tai tuai lea i a teia ina ia wha sātarina. O lātou atu o nei loa ai lea e lātou o le tangata kurene ngoi a Simone o lātou whaatau anau. E a te e Avalon sātaru o lātou o atu fo i le mea i ngoa korokota o le winga o le mea o lo iai i le urupo o na lātou a watu ai le i a te o le vi neta fifi loi ma le la au ona e inuai o ia. O tofo e ia a ua le mawhai o na inuai. O lātou whaasātaura e a te ia ona tufa i le i lātou ona ofu o lātou whai ele vili i nei e taunu o le upu o le perfeta. O lātou tufa o ofu mai lātou o lātou whai fo le vili i lo ofu tele. Ua lātou no nofo i lea mea leo i a te ia. O lātou tui na fo i lunga o lo nao le tusi le mea na mo li ai o ia o Yesu le nei o le tupu o tangata i Iuteia. O lo tau e Mateo i whapea ua o lātou tatala ina lona ofu ai wha ofu i le ofu mumu. A o lotu sia e Luka i le evangelia Luka o lom tau po lusu mal tolu o le po suma le tasi. O lātou wha ofu i a te ia i le ofu pupula. Ma tauria o le mea atoa lea. O se mea e whai wha tawemu. Le wha ofu. Le ono wha ofu a Yesu. E wha pela lātou manatu. O ia o le tupu. E te taula ona wha ofu i le lanu o le tupu. The royal color. O lea. O le lanu fo i lea violet. Ai ano nofo le au sifia. Ma wha ofu Yesu i le ofu lanu mumu. Wana ta ua mai ta ua mai e Luka o le ofu pupula. A o le ta ua mai e Mateo o le ofu mumu. O le nawinga o se mea e whaata wemu. Pe whapelo la tumanatu o le tupu. Ai le wha ofu oe i se ofu tautupu. E wha ofu oe le ofu lanu mumu.
E uni ngalo ia i tātou sumtu whawhine. O hata tātou ngā salamata ngā leo wha o fuina Yesu. O le me moni na wha o fuina Yesu, ia tātou a mio leanga. Tātou ngā sala. Aisa, ina ia wha o fuina ai tātou i lana mio tonu. Na ia tātou mau ai leola male manuia. Mele isai alonum ta mo molon foi pus fulman valo. E ui lava e pei o le ofu mumu a o tou ngasala. E ui ina mumu e pei o le ie ula ula. Ai a vea lava ia e pei o le fulufulu ma moe. Olono wingo le lanu mumu o lo fa tauanga i le ngasala. Mumu ula ula tatu ngasala. Awa vai ele tau e mo laulia. Ai ngalo ya ila tu o lo latu au mai ai. Ia se wha taunu uina o le valo anga i seia lena o whaita uina. E ili taimi o le a wha o fuina ai Yesu. Ia tatu ngā sala wa mu ula ula tatu ngā sala usum tu whawhine. E wha mai e ui lava le mu lea. Ai ili taimi e a vea ai e pei o fulu ma moe. O le kiona, o le lanu e mamā, o lo whaata tau i le ami o tonu o le atua, e wha o fuina i tātou. E le lua ko nito o lona mta upo e lima o lona fai upo e lusu ma le tasi. Pa mai la apostolo Paulo, awa o ia na ia le iloa se ang sala. Na whaia lea o ia ma ang sala. O le sui o i tātou, ina ia avea i tātou mā mio tonu o le tua, ia teia. So, it's an exchanging. It's a ransom. O se mea e se fesuia ina o se mea ua whaia. Ua vatu o le tātou ang sala i le tua. Ia Yesu. Ai au mai e Yesu le a mio tonu ia i tātou. E se se wha punga whaingo fie. Ua tātou maua le a mio tonu o le tua. Ona ua tu ina atua tātou ngā sala, ma whae a tātou a mio leanga, i lunga o le whaola. E nati tau aveina i lunga o le sa tauro. Amen. Ua fisui iai le tātou mātanga, ua wha mātanga i na Yesu. Ai au mai la na mio tonu malona mātanga fi, e wha ofu i na i tātou. Matau tia, e matuai matau tia. It's amazing what God had done for us. Lena o whaita wina ia le pale tuitui, msara whai upe lusful maleiva na ia le pale tuitui. Whai mai wala tu tata ai, ia la au tuitui. Ma wala tu whae, ele ngata e whae e le ao Yesu. A wala tu o omi lo nao. Oka. Se mei nā matau tia. Ole mea utula i mai le aso le tātou maftanga le fiafi. Leo mawai atu le waweao. Sa fe avea ia Yesu masasa e tangata e maise lava le tu feanu fai e tangata iu te ia le mea lea. I le taiao, i le waweao si o mai le taiao. A lela wo atu i lima o fita Roma. Ma ole foi la fito a mata i le mea tau ole. Sa wanga matautia. The real punishment, now it's starting to take place. Torture of Jesus. The barbaric punishment that was upon Jesus. Now it's starting now. Lewa amata. Na ita mai sasa mana ita mai feanu mana ita mai mena faila uli a fe ave ai. Ma te uli fo I ono ia vaenga o le trials a Yesu. Lena uta au al vaso lente nei. Tolu luma o taita I lotu. E tolu luma o taita I Roma. Na watu ia ana au mai a Pilato, a mai a Herota, a mai a Pilato, ia na toe avatu ailea ia Pilato. Ale?
Na mai a ana, na mai le ia Kaiafa. Kaiafa o le o staulang sili lea. Na uma leo Kaiafa. Na mai leo Yesu ile au Santorini. Le ringa la o tolu iai ia whaamsinongo Yesu i luma o mea tau o taita i lotu. Na ave mua ilisi eli ilea na whai maustaulang sili mua. Ai leo toi avea maustaulang sili. Le liengo ia ana. Watu lea leisa na mea whai iei a mai le ia Kaiafa o leo staulang sili le vai teimi lea. Ai mai foi a whatu Yesu o au. Tali etu Yesu i lana sili o au o le alo le atu. O au o le atali o le atu. E pei o na e whai mai ai. Ave lo e Kaiafa Yesu e tu sa male tali lea Yesu. Mau le mea la ama moli e lo i lumo le to fitz fulu lea. O le au Santorini. Whai e lo male palota. Au whatasi e le to tele. Te lo le to tele. Le lopo ona asia tātou to ina lava o Nicodemo. Ma sisi to tasi o Nicodemo i e tonu o le au Santorini lea. Tangata e whai unga te tele. Wa yeile mori mau e hapea. Ele e au whatasi umala o Santorini e tau salaina Yesu. A lo tātua mautinoa o Nicodemo na alu ia Yesu i le pō. E fesili ia e tusa ma le mena te mau aile ola e whaavau le tusi. Evangelia Ioane mtau po tolu. Au Nicodemo foi le tau o mai Ioane. Sa iai whatasi ma Simona. La te tanuina Yesu, pe la te avifoina Yesu i lalo, ma fifi, ma ave ilona tunga mau. Nono winga e whapena. E avatu la Yesu i luma o tangata Romale. O tinga ina Yesu, i sasa la uli i luma o taita i lotu. Feanu, unai, ta. Ai o tula i luma o la uli ia. Ave momo ya Pilato, toe au mai a Herota, toe ave ia Pilato, ua whaatolu ai loa i e taita i Roma. Ono ai lea whai o whaamsinonga Yesu. Whai e loa ma le whai unga Pilato, le whaalua lena avatu e Yesu, tu atu loa i luma. Tu atu loa i luma mpangu tae to lua. Yesu ma parapa. A ua a mata fo i ma me tau lava o sauanga matautia. Sauanga matautia. Ua malingi le toto Yesu. Ua mata o na sasa Yesu, te tala lo na ofu, non te tala wha ofu, isina ofu, o le ofu mo e ula iai. Mai fo o le tupu. But where's your color? Where is your purple color? Where is your royal color? Wha ofu lo e le ofu lea, lanu mumu. Ai si o mātou tau wemu ia te oe. Oka. Nona o mātou te tala. Fwe fwe ni me ufa pena. O man toi te tala fa mo toi fa ofu i ona lava ofu. Fa apaleina Yesu i le pale tui tui. Nena uta ua, fa mai ua o omi lo nao. The thorns were pressed into the flesh of his head. Wow. O manua ai le ao Yesu ona o aunga sala ma unga sala. Le lanu mu ula o tātou sala. Le ufa ofo le tātou. Le eisa, fina ngalo Yesu ina ia whaapaleina o ia i le pale tui tui. Ai ia whaapaleina i tātou i le manuia. O le ola e whaavavau ia maua le tangata pe asana mō matalia o ia. E whai mali i mawhaola. Whaapaleina Yesu ia tātou ang sala. Ai ole ai whaapaleina i tātou i pale mātango fie uso mantua whawhine. E lima ni pale o lo iel tuspaia. O lo o ma iel tuspaia e le ngato pe teru le sa iei i. A o Paulo foi, na ia moli mawina. Le matau tia o le tau i e maua e le tangata na te maua le ami o tonu o le atua. E lima pale. Pale mua le pale o le ola. Ia kopo le uso Yesu. Na ia tusia le pale. E tau o le pale o le ola. Ia kopo mua lono fai po suma le lua. Lesi na pale e whaapale ina le tangata. Tangata na te maua ina le ola. Ae na o Yesu. E mawhai ona e maua le ola na. Le pale o le ola. It's a crown of life. Pale lo na lua o le pale o le mamalu. The crown of glory. O lo maura mo mua pe telu mta upo e lima o lo no fai upo e wha.
Pale lona tolu o lo ta ue Paulo le lua Timoteo e wha fa upo e valu o le pale o le ami o tonu. The crown of righteousness. Pale lona wha o le pale o le oli oli. The crown of joy. Mo morte sa lo niam ta mo mo fa upo suma le iba. Ai le ngata fo i lea fa mai e maua fo i le to tele o le au whātua tua. Le me tau o le pale e le pala. The uncorrupted crown. Nā lo mau le momoko nito mta au po iwa lo na whai po lusu ma le lima. Lima le lei pale e whaapale nai o e mau. Antonu e te le maua umana pale, wa lava se tasi e te pale ai. Wa lava se tasi a lua fo wa lava. A mau fo le pale o le ola ma le pale o le oli, wa lava e tusa mau ngā luenga. E su e ina i le afi le taime o le tātou whaamsinonga. E luma o le nofo ali o ke riso Jesu. Po le pima o le whaamsinonga o le pima. E loa ai po a pale e maua le au ke risiano po i lātou e na lātou talia ina Jesu whānau fauina. Ma whaola ina ma talia Jesu e whai mali. Ma whaola i o lātou soifua. Usom tu whawhine. Ma sani on tātou whaalongo le tala. O tangata i uteia o lātou whasa taurina Jesu. Ale mea moni. E le na o i uteia. E guilty pe tausalaina i le melea. Aisa. O loo iai fo i male sao nu ese. Tutu fatasi Roma ma taita e lotu o tangata i uteia. Ma ua tausalaina le lalo langi uma. Tangata i uteia ma tangata nu ese. Tausalaina umai tātou. We all put Jesus Christ on the cross. And we are all guilty. None of us. Le ai sisi o tātou. E sao mai le tausalaina. I le tātou tutoi o Jesu i lungo le sa tauro. Ona o a tātou ngasala. O au ngasala, ma o ngasala, ma ngasala le langi. Lea ua tie, ua whae e uma e le tua. Lona tama i lunga ia ke riso Jesu. Le māleia lea, ua māleia ina ai Jesu, ua pei Jesu o se tangata māleia. Ai leo ia o se tangata māleia. Ai ona o ia ua ia tau a veina le nei, curse po le nei mala. Ona o a tātou ang sala usom tō whawhine. O ale tele o nei mea, o nei mtaupu tōna tu spaia. E se longa e whai tau te se si sana launga, se whai au, ia pe te pasi whawhia ai, ai te le nofo ai se e tango e whai tau mau ili. Yeah, and you never used to stay, you just stop and just try to evaluate. Work it out and see how is this going to apply to you. Lea se mea o lo te utala mai ai, le upu lea le tua. Ai mese le vaenga lea. Me vole u te le imana o e whapasi. Ai sea. It's applicable for us. E matua i tā ua lona whao ngā ina mō i tā tau. E mawhau whaulo loto i eile tangata o lo soifua. Te alo uso mtua whawhine. Matau tia le alu o le solo o tangata il tunga mau nei vai teimi. Matau tia. E te il tau meo lea uo, mamae, nisi na o onga whaatasi, nisi o uo na masani sa mo, nisi o tangata oka. Tati te i alu tu whalonga tu tau mai, maliu. Wele whale mai, talo whae. A leo te whai atu i ato e. E le whaava vau ai pēr le tātou wola i le nei o langa tātou te iai. E o uma mai ai tātou le oti. E se awala e o mai ai le oti ai tātou. I se oti whaafo se natural death. O i se ui popo ngāma mai o le tino le lei. O i se ui whaalewe lawe. Tātou te lei loa le whina ngalo le tua. Ao le si tanganta o lai maloa whapea i o lana ola. Pea ai o lana ola o le ola e pule ai. O le ola latu ainga. Le ai e le eise ola. E le eise langi se tō ainga ma so ainga. O le langi a le tua. Pau lava le awala tātou te sawa i le langi po le manuia lea. Ua nā o le ngā luenga ma e a Jesu.
na whaia I lunga o le sa tauro. O tātou ang sala le mafia, fia o tātou ang sala. Alu ma Yesu I lunga o lao. Tu ia I nā mawha sa tauro I nā, ona o lea lofa ia te oe mao. Ona ia maua I tātou le wha o le tanga. Po le alawa la le taimi o mai leo, e te le popole. You will never bother regarding the news that it is pretty common now to hear this news that people are dying, people are just falling like flies. Pe o nā upu. Whioti mo le tunga mau le tua tele tangata. Tātou tele lofo po yo tātou e mo mua wala au mai le tua. Ale ma nei o wala au mai le tua. Au mauti no pe iso pale. Mauti no we ise pale o tāua. Au lisi tangata lai ola ta whao la vai leo langa. Lai whai la vali soi fuanga ma le fia leo langa. Ma le ngalo. E yeili teimi e te oti ai. There is an appointment time of you and me individually before God. Teito atasi lumo le tua. Alo fa malosi mai le fionga le tua mo oema uso tu va fine le le na o yuteia. Guilty. Tangata Roma ia na la tu fa sa torina Yesu. Oi la tu nga representing oema tangata nu ese. Tangata le afia ile nu o le tua. A wa guilty umatato. Ile maliu o Yesu ke viso. Amen. Le lai o atul fai po tolu tasi tolu lua. Po to e vese la to ofu lenta we mua I se tato li o Yesu. Ai to e fai ofu Yesu. Ai fai foi la e Yesu. O le fai alo na ofu tele. Ai fai na ole. Me puni ai lo na. Talo fai a Yesu. Puni elo na o ngā tutonu. Talo fai. Sa ili mai sesi e na te tau aveina e le sa tauro Yesu. Ai maua mai ele tangata kurene lea. Mo wha e atu iai e fiso soani a Yesu. Ai sea, nei tei ua le o Yesu I lunga o le afo o le maunga lea. Se ia matua ai sea, langa leo vai atu. Ua lava le sasa leo o iai. Ma le malingi o le toto mai lo nao. Ua vai atu o vai. Ele iai Yesu I lona I tua. Pau lava le mea lea sa afiso soani iai Yesu I mea uma lava ia sa olai mo le tolu sufulu ma le tolu tausanga. Ele I tua Yesu I sona I tua. Le ai. Mena ia malama mai tātou sa moa. Le ai ma se teimi na avea ai Yesu. O ia o se tangata o lo sau o se atua. But the reality, aleka ko ke lo le mea moni o Yesu o le atua. Ai na tele I whao ngā hina lo na I tua lea. Na o le nganga pa ia lava sa tapa ia Yesu. Ma whao ngā Yesu le mana o le nganga pa ia. Na te whaai loa ai le matau tia o le atua. Na le mana o le nganga pa ia. Aisea, sa iai le nganga o le atua. I lunga o ke riso Yesu. Le nganga pa ia. Ale ele tu se Isaia voi le whaatau ia Yesu. Ua I lunga ia te au le nganga o Iova. Aisea, ua whaau ue le atua lona atalii. I le nganga pa ia. O le nganga lana. Sa whai ai e Yesu me o mai ana. Whapeka ku ai e. O me inga whai Yesu o me mkau kia e inga. Wale mea ngā leise se e fo le tele o tangata. Me o me inga whai ole. O mea ono Yesu o le atua. La ngā sa o Yesu e tinga inga pe a whai o langa sau o ia o le atua. Na tuu alo na I tua le langi. A le whai mai la o ngā le apostolo Paulo. He left his glory, his divinity, honor in heaven, and he came as a human to die, to give his life as a ransom for us. Vatu lona soifua. Tatu loa isa. Ana va peo Yesu lanza ulona I tua. Ele vinga I le tua ia na upu muli.
Le tua i sa mau e tu la fai mai a tau. Le tua. La le mea ua whapene, la mo ha, why are you forsaken me? Ele ia Yesu i lona i tua. Na o le nganga pa ia o le tua. Sa fiso soni a Yesu. Le lau tau nuu Yesu i lunga o le me tau o Kolkota, le winga o le upu Kolkota o le ulupo. Ai whai ngoa mai e Mateo e le upu o le o Kalevaria, mine Luka. E whai ngoa e Luka, e le whai ngai ngai Luka le upu po lea Kolkota. Ai whai ngai e Luka i lana evangelia, ia le upu Calvary po, e o le mea mai tasi. A le winga o le ulupo, o le winga upu ia. O le ulupo. O i le ngol mea, po le mea tonu lea. O lo o iai le spot po le mea tonu. O le a wha tau wailo tātua li. O Yesu Kiriso. Amen. Pai po e tolu suma le wha, ma ua watu ele vi neta. Fe filoi ma le mea o ona. Oka. O le mea le ua watu i. O lea ua, tau mawhaile o li ia. Ina ia a watu fo ilea se mea ina ia pe o fia ai Yesu po fia tau mafa Yesu. Al mele nei sa valo ia fo o levan valo ia pe ama le afe tau sanga ili fasa tau rina Yesu. Ile teimi o tavita, ile teimi o salamu o unu suma leiva. Fo i po e lusu maltasi. Fa mai na latu a vane le mea o ona e fai maa u mea ai. Ua o fia inu o na latu a vane ai leo le vi neta o te inu ai. O mea o ona. E whaata tau mea ia, e ele la au i tu tonu o Palestina, e tonu o Israel. E maua mai ai ia le sua lea le meta o le muro, le mea la lea. E ma fai ona fai ei mea manongi. Fai ona fai ei mea spice, fai ei mea aroma. Moi mea manongi. E ma fai fo ona fai ei mea medicine, mea vai, fao ngai vai. Wai le tasi se tua inga la au. O isi la mea maua mai e i mea. I mele, o ma mea o ona. E o ona. O i la lea e whaatitawanga i ei upo le salamo lea tavita. Wala tu avane mea o ona e whai mau mea ai. O le aso lea. E le nganta o la tau au maia ia le waina ia po le vineta. O na la tau sa sale pe ave iai ma le mea o ona lea. Ai tau ave pe lua la me ava tu e tonu i o le mea inu. Ala ava tu fatasi e fo i ma le mea ai e ma ona ai Yesu. I tu tonu i. O whawhiwhi loi atu ia le waina. Ia ma le mea ona. E avatu e wha. E wha inu ai Yesu ma. Ai ai Yesu. E tele wha winga ina o le upula o le muro i tu tonu o le tu spaia. Whaatatau i me ti ngā, wa le la au leo te tala noa, leo te whaatuai. O i le mo, mai leo le muro, le whaatatau anga, i el salamo le muro. A tele ala o teimi e whao ngā i le upulea, o le muro i tu tono le tu spaia. E whaatatau anga i mea o ona o leo langa le nei. It's a symbolic of bitterness of life. Mea o ona me ti ngā. Mea popo ngā, suffering and affliction, o mea e kui o leo langa. Ne whao ngā i le mea lewa vatu ia Yesu. O le ata e whailoa tuai, pua ngā, o mea tinga, o lo wa tau aveina Yesu. E lungo le sa tau. Tau vatu ai le nei mea o ona. E vatu ai le fia inua Yesu. Jesus refused to take it. Ai sa, mana o Yesu e focus langa vai. E tua atoa lona fina ngalo ma lona mafofau. Ina ia whatau nuu, pua ngā, ma le tongi ola. Tongi ai e tātou sala, ma le tongi sala o tātou. Leanga ma o tātou pua ngā. Man tua fo lau ma koi, na o lau ma koi, ave ala tō mea lofa i le tātou li, i taimi na whanau e Yesu i pete le ema. Tolu ala tō mea lofa na ave. O le auro, pulipano, ma le purumuro. O le aulo e tau atuai. O oi Yesu o le tupu. Me le ngata oi o le tua, a oi fo le tupu le lalo langi uma. Le auro stands for royal. Le aulo.
O le pulu li pano, e whaata tau lea, o Yesu, e matua i mamā toto. Jesus is innocent. He is pure. E mamā a toto. E tau atoi, Paule o se tangata ua whanau mai le lalolangi nei. E le aisa na angsala. Mamā a toto. Le winga ngā le upu, pulu li pano. Saulula le muro. O le pulu muro, po le muro foi. O le upu muro. E whaata tau i pupunga. E tau atoi, o Yesu, o le a o ia. I pupunga e le yo Yesus tangata. I mea tau whaasalanga o tangata Roma. Ngai ese ale whaasa taruino Yesu, ma le sasa ma pupunga na o iai. O le sa tauro fo ele na whaasa tauro, e tolu to e ngā sa tauro e whaia tangata Roma. Tolu to e ngā sa tauro. O le sa tauro e tutu i sao, ma mo le pouku sao ha. E ma le sa tauro e kaipe o se T, capital T. O le T ai, e le se me la la e lunga. O me o tongi sala mama. Ai tutu i loa pe whaasa tauro le tangata, e whaasa tauro le tangata le sa tauro, to e ngā sa tauro lon toru lea. O le T ai pe o le light P e yeile me alua ngai lolo la ia lea. O le whaasalanga ma mafa. Lea na amo Yesu le sa tauro lea. Ma whaatau tau ai i le mele na la i lumo le sa tauro Yesu. Upu ia na ufai tawina. Tu watu ai e pi lato ia tusi upu ia ai tolu ngangana. Latina e leni ma le wha e peru. Tusi ai ngangana e tolu nei ina ia wha i loa tu i laulangi uma. O le tupu le nei o tangata i uteia. Tau ai lunga. INRI e po le ale wha po le fo i le abbreviation po le wha po o le ngoa umi e te tau na tusi ai. Tu ai lunga i nā. Fa mai pilato. Tau atu i laulangi. O le tupu le nei o tangata i uteia. A o whaita wina la pe au whaita wina e wha o ai lalo. O tu tangata i uteia, o tu lau whaita ulanga, o tu lau li, o kira koe. E se sele wha upunga, e se sele mea lai te whamai. Na toi o lo le ia pilato, whai atu ia pilato. Tera whai lau whaita wina tō suma lau. Whamai la tō wha sa tauru le wha tasi mai o tangata whao mea tō lua o le tasi le tūtong tau mo le tasi le tūtong wale. O upu leanga ia te ia o e na nau iane. Malia lia i o la to ulu. O whapea mai, o oe o le peti le malu. Ma toi whaia i aso e tolu. I nā whao la ia oe i a toe, a whaia oe o le alo le tua. I nā lui fuia i le sa tauro. O whapea fo na tau wemo au whai tau lang siri ma lau tu siupo toi ino whapea ane. Na whao la ina isi tangata. E le mwhai e ia o na whao la ia te. A whao le tupo Israel o ia. I nā lua tu alui fuia lava i lalo le sa tauro. Na la tu teli tonu wailea i a te. Ona tātou teli tonu wailea i a te. Tātou tau wemo ia. Na whātua ia i le atua, ina la vea i mai nei o ia i a teia, o lako upu lava i o le whai a Yesu, a whai whina ngalo o ia i a teia, a wā na ia whai mai, o a o le atali o le atua, whapea fu ana upu leanga i a teia, tangata whao mea na whaasa taurina maia. E ele mea nae, peia ua whalele nai luma e le... Mena e foi feita wina ai. O lei pe ia o te umun feita uma isi le sipal klafa o te longa i ele mena e fa mai o ola o li o au fai lotu, la o te lotu. Wo ia pilato, fa pilato. E te tau ona tu sia fa pea. Ua ia fai mai. O au o le tupo tangata i uteia. Ai le ia se tupo tangata i uteia. Alala le tali pilato fa tu ele o li ia. O le mea o tu sia. What is written, it is written. Pe folinga mai ai. For mai Pilato, I to serve that. Pe o le reaction na po le meanga o fatui Pilato la ulia. Because you raised my hand, ona ua uto o mai fosi la uli mai whaile mele nei. Lea la ua whaile o whai unga tau atua ia te utou. O ia lea, o le tupu o tangata uteia. A whaile kusa mo ko mngaku? Ia, ngātu te lole I unga o tangata. Na te ave ese mai, ia le sign, po o le whailonga, la o tutu ia ile sa tauro Yesu. O le tautupu, po le tupu o tangata I uteia.
ona matua le fia i leo nei tangata. E le mea ua whaia. Amen. E tusa ma le whailonga po le sain lea o tusi e lunga. Ai whamai tusi e Ioane sulu iwa whai po lusu maltasi. Ia na, le tioa fio su e ole Ioane le iai. O Ioane le whamai le tau ua mai le whamtala. Tele ni whamtala mai e Ioane isi mea details e le of maua mai e tusi ma te. Whamai le Ioane sulu iwa. The same story, but different information. Wo atu whai tau langa o Iuteia ma whai atu ia Pilatu. Sa le te tau ana tusi e whapea o le tupo tangata Iuteia. Ai sa te tau ana tusi e whapea o ia whai mai o ia o le tupo tangata Iuteia. Ai whai atu Pilatu whai polusu ma le lua o le mea o tusia. Ua tusia. Mind your own business. O la pule na. Ia. Na. Tol suma le valu whai po tol suma le valu o le wha suma le wha o pango tae to lua. Ua wha sa te roina wha tasi. Ma Yesu, wa whaatau nui nai, ia valo anga ma mea uma e pei ona, tu sia mai ele ngata o le tu sia e soto, ele aso o le afa o le paseka lea i tonu e kupito, o le mea lama lea, o lea ua tupu le aso lea, whaasa tau rina whaatasi Yesu, ma isi pango tae tolu, o le tasi elona i tūtau mtau, ma le tasi elona i tūtau vale. Tu se luka o tau details mai ei tal noanga me se vol tal noanga lea a pango ta mo mai ei upu matango fie pole taimi na salamo ile pango ta I lungo le sa tau le sai le tu tau matau Yesu o mai le fast fulu ma le lima o le ono su ma le ono fast ma le lima o le ono su ma le ono fai upu mai ua fua mai le tu aso e ono o pongi sa u mai le no o lava ile tu aso e iva Walata ili tuaso, famai walata ili tuaso iwa. Ona alanga leo Yesu ma le leo tele, whape atu, eli lama sapatani, lona winga, lo o tuai, seale mea wa e tu la fwa ima e a tau. Ufaalonga Yesi o e na tutu mai ona lato whape atu ailea, uvala awa tu ya elia. Ona mo e atu ailea, so la to tango ili o momi, uafufuia ili vineta, ma tu ilunga o le pito la, au ufaainu ya teia. A ua whapeane la to uma tu ua ia pe ia se ia tātou iloa pe sau Elia na te whaolaina o ia. Ua toi alanga Yesu ma le leo tele u tu ina atu ai lea e ia o lona nganga. Whaauta foi ua saelua ina le ia pui pui o le malu malu. Ua amata I foi lunga ua o ilalo. Ua lulu ina foi le ele ua vai papa. Ua whaava noa foi tu unga mau o toi tutu mai foi tino o tangata pa ia to tele na mamoe. O mawai fo ilona tu tu o na la tu o mai I lea nei tu nga mau mai o la tu watu I lea ai pa ia o I loa I la tau e tangata e to tele. O le tai fo o le tai to salau mai na leo ia Yesu mai ia o la tu I loa ma fui e ma mea na whaia o la tu matua mata ta o I lea o whapeane e moni o le alo lava le nei o le atua. Sa iei fo I fafine to tele o vava ai ma mau mai I la tu ia na muli ia Yesu mai kuri leia ma au na mai ia teia. Sai iai ia te ila tau Maria le Magdala ma Maria le tinao Iakopo ma Yose o le tinao foi o atalii o Iakopo. Mo le tula e ono e o le tula iwa. Umi le na tau ai Yesu I lungo le sa tauro. O le tula e ono le tula e se fulu lua lea, it's a noon time. Le tula e se fulu ma le lua le ono lea. O le tula iwa na tau mai na o le tula lea e tolu I le fiafi. Amine ono I le fiafi. No luinga e tolu I tula. Tolu le lei tula na tau ai Yesu I lunga o le sa tauro. Mai le tula se fulu lua e o I le tula e tolu I le fiafi. Na tolio fo le tula e ono le fiafi a matai le sapati. A matai le sapati a wa o le stona le sapati a le sfreile lea. Tolu tula na tau Yesu. Ma le mea moni usom tu wafine. E lata fai tau atu ai le tala anga menei o whaasa tau ronga po whaasa langa tangata Roma e fai mei o sacrifice po whaasa tau rina. E atoa le aso o whaatau tau tangata ala e ola le tangata. Whaatau tau e lungo le sa tau ro wai teli na ta sai maia. Se ase atu tu ia na o whaamisino ngao. O na ole uli ia ia wala uli ia nei o tafo Yesu sai maya au Yesu na tu I fao o lona winga
Fa pel tatu si pe sale mea na le o Yesu pe o le to tele o tangata. E umi ona tau lungo le sa tauro ona fito atu I folole lalo ia ona ave lolea ua tanu pe su ele loa el me tu ai. Ai ono le tinga ina tele o Yesu I ona manua. Ono le matau tia tele o whaasalanga ma meno o ia Yesu. Ma le tūlanga o le tele o lona toto ua malingi ma masa. Lea e mori mawina. O se teimi po le tūlai tolu. Ua maliu Yesu. Amen. Ua maliu Yesu. Whamai ua pongi sā. Neno whaiteu. Whamai ua pongi sā. Ia le lalo langi po le langi. O le ata o le pongi sā. O le ata o le mafia fia. O a tātu o ngasala ua whapena o na whae I lunga o le tātu o li o Yesu Keriso. O le wha masinonga le atua wei atu ina atu I lona atali. E te tau ona I lunga I tātou. E tai pi o meo o mala na tutupu I kupito I le sau o le uatoa. Ma le sau o le pongi sā I le langi. E o mai ai ia mala na o mai mala I lunga I kupito e whapena. E soto e se fulu o lo iei mala na. O lo whao ngai na fo I le perfeta nei o lo whao ngai na mai ai. Le perfetanga e Isaia le whai upo e whasuma le mta upo e whasuma lua whai upo e fitu. E le pongi sā e wha te taua ngai le wha masinonga le atua e o mai le luma nai ona o le angasala. Whamau le aso o matua pongi sā. O le aso o tutu whaatasi e iu teia manu ese e peon tātu tāua. Ma ua wha masinoina wa tau salaina whaatasi ona ua lātou whasia le tamai mā moe. A le atua e le aisa na angsala. Mai le wala awa Yesu e peon o whaitawina, Eloi, Eloi, lama sapatani. My God, why have you forsaken me? Le whapea wa le amana ia Yesu lo nā tali, po o ia whaangalo. A ua tuu la wha ia e le atua lona tamai, sina vai teimi pupu. Amene. Le fo fa taunu ina I le tele fo I o meolo ta ua le tusia le fega inga tua mai se le salamo e lua suma le lua lo valo I ai mea uma nei lo tutupu ia Yesu pupua ngā ma le ese ai o Yesu ma lona tama ona o le angasala al tangata salamo e lua suma le lua lo alanga ina ai e Yesu upu ia fai upu mamua e fai tau ia le salamo na e lusu ma le lua le amatanga lava le fai upu mamua o lo alanga Yesu lo tamae ai se a ua e tu la fai mai a tau wa uma ona valo ia ina e perfecta e le ngata foi lea o salamo ta vita ai fai tau nei il mata upu na e lua suma le lua le tusi salamo oka o ina e fa matala mai ai lungo le sa tau lungo o Calvaria ma mea uma no ia Yesu e lunga o le sa tau na lo fa matala mai na le mata upu na lusu ma le lua le tusi salamo tau ave ina e Yesu a tatu ang sala wa vala ai o ia malona tamai sine tu aso le la wa mai le fa le tanga e ala ile lofa tu no le tu usum tu va fini sa mole ni fiafi mai fa tu a tatu mawa ina le fa o le tanga po le lofa tu no le tua ile fa tu tua ia ke riso Yesu ya e malama lea la uli ia le vala aua e ia isi tangata ele i malama le lea le vala aua Yesu le vala aua Yesu e vala aua ia le ngana fo i lea alamaika Ramaic i leo malama isi tangata pa wale me le tau whaapela uli ia pe ia o lea e vala au ia Elia ia le tangata lea e whaasa tauro Eloi lata male wingo le ngo Elia lea sa ave o leina i le langi ele yo o yese oti ai ele tel tonunga o le tele o tangata iu te ia mese lava whaia o po rapai ele la to tel tonunga o la lava e ola Elia le ngango Elia i lunga o le funga ele o mai lava i te mia mai amana o mia e tangata iu te amana o mia e tai e vala au la Elia e sau so soani mai na te au mai le fina ngalo le tua o latu tel tonunga lea. So that's what they fought, that Elijah is still existing on earth, that they can call him at any moment and he will come to assist.
saue e fesoasoa ni mai. Ia lai ai le tau e munga lea, fa mai peia lai vala au ia Elia. Ai le ai. E leo vala au ia Elia, o le vala au le atu i Yesu i lon tama, ai se ale mea wa e tu la fwai mai ia tau. Amen. Fa upo lima se folu talo fai a Yesu. Fa mai uia tu i natu lona nganga. To die. He died on the cross. Wa maliu Yesu i lunga o le sa tau. Fa mai ua tu i natu o te tu i natu lo nei nganga i o ao. That's the moment. That's the moment. O le teimi lea ua maliu a Yesu. O ia o le tātou li. O ia o le tātou faola. A ua maliu o ia e sui i tātou. Oka. E matua i matau tia le maliu ma le oti o Yesu. Ma le mea ua ia whaia i lungo le sa tau. Mono popo ngā. Mai tō tele i o tangata e leni, a maise e leni. Me ta o theologies. O tangata e la tu te malam lama i tō tonga ma meo. Mo fo mai. E manatu tangata i, o le maliu o Yesu, na maliu o ia o na o le heart failure, po ua vai lo na fatu. Po ua pē fo i lo na fatu, i le mafatia. Langa, matore, o Yesu, o ia o le tangata, pe ia o e mau. Sa matua la ngona Yesu le ti ngaina. Sa matua la ngona Yesu le mafatia. Sa matua i la ngona Yesu le ti ngao le oti. Whaia mo i nei theologies, fo lele to telo la uli ia i lato su enga male vaveo na maliu o Yesu, pe a fua i le history o tangata feoti mene o, pe e tu e faa, le singa vai ngol fasalanga Roma, faa umi an faa te utau o se, i al time he will fade and he will disappear and die. Au Yesu, Yesu e atu. Moti. For 3 hours. Tolu tu la o tau taul tātou li ilungon sa tau ro mau nge sala. A wha mai tel tō nungo tangata ne. Wa vaveo na maliu Yesu tātou whaola. Because of his heart failure. Ona ua le lava elona fatu. Ona whea ngai. Ma pua ngā ma mea ti ngā usom tua whawhine. He can't handle it. Too much for him. Wow. Foi po lima suma tasi va pe o fa uta foi wa sail wa ina le ia pui o le malu. Wa matai foi lunga. E o ilalo. The veil of the temple was torn from the top to the bottom. Ale wingo le mea. Ale wingo le masai mo le ie. Eva vai le mea silsili ona pa ia ma le mea pa ia. Masai ma le pito lunga. E o le pito ilalo. The veil was ripped, torn from the top. Taimi tonu ana maliu o Yesu. Pa fai te tili e mawila. Tu atu Yesu lona nganga lona tama. Ai masai le ia lea ilalo le malu. Fo ilea na whaia e seru papelu. Masai. Tu sa laua expose ale me silo na pa ia. A ngai le mea pa ia. Langai saona. Na ese teimi e loa mai ai. Tonu o le mea pa ia. Silo na pa ia le. Le mea pa ia. Tu sol tu la fono ma le whaata ati eina. O le whale whita whai o le tua. Ala le men tupu le aso lea. Pa mali tu pa ia. Ua masai. Alwe sili o le ale winga. Ale winga mo i tātou. E whai loa mai ai. O le fina ngalo le tua. Lea ua whai loa mai ia Israelu. Ma le lalolangi uma.
O le alo na fina ngalo. Ua whaangatai I whaingata ulanga I manu. Whaangatai I ua whaataunu uina le tūla fono I a Yesu Keriso. E le to I eini tūla fono e whai e tutonu o le whale lea o le atua. Ua sao loto le whale o le atua. Ai le ngata I lea ua sao loto tangata tāpuai e o atu I le mamalu o le atua e so staimi lava. Mele o le wha ingoa mai ai ole. It became the tent of David. O le whale ie o le saolotonga. O le whale ie o le toe whaatapula aina pe toe whaia ni tūla whono wa saoloto o le tangata tāpuai e alu I le pa ia o pa ia. E alu e tāpuai. We are free. We are liberated to enter and access into the presence of God in worship and adoration. We are free. No more law, no more legalism. Why? Because legalism can destroy us. Because legalism can kill. E mawhai e mea whaatu la whanoina o na whasioti le mea o lo iei leola. Mea e whaakula whongo mea uma. Tele ai fo I tātou mā tātou whainga loku I systematic langa ma la for nothing wrong with well organized mea ai te lole finangano le atua ia ma fai e tangata tāpuai awani avea e tangata tāpuai ni avenga awa awatu fo usa o loto le atua e atu ma avenga o le ale o tu tonu le mamatu le atua ma mauai se mafutanga ma le atua le taimi o tāpuai inga ele ngata usa o loto le alu tu tonu I le atua ai sa o loto fo I male tangata e alu luma le atua. E le tu alu mani avenga o ngor kele o sa ngā mea. E le tu alu I luma le atua e tāpuai a lae wha atu. Wa alu e tāpuai le atua. Ona o lona sa o loto. Whena maua mai le sa o lotonga na maua mai lunga o le sa tauro o Yesu Keriso. Mena na leina masai taimina na oti a Yesu ma watu lona nganga. Nal mo tupu ya Israelu wa le to tasi le osta ulang sili alu tu tonu le tausanga. Fatasi le tausanga. No more single individual, just the high priest can exist into this specific place, the most holy place in the sanctuary. No more. Anybody can go in now. So stangata whainaru tonu. Alu le mamalu o le atua I le loto wha maoni, ma le loto maua lalo. Ma le loto sao, and sincere heart. Ma tu se e peru o lona mata opus fulu o la whaita wina. Glory to God. Ta opus fulu. E peru es furu alon fai pus furu mleiva. O le nei au soi, ua tātou sa o loto e ulu atu I le mea e sili o na paia. Ona o le toto Yesu. A fonga I upu ia. Ua tātou sa o loto. Now, brethren, we are free to enter into the most holiest place. Because of the blood of Jesus. Ona o le toto o Yesu I le ala fou e olai ua whaapa iaina eia mo I tātou le ie pui pui o lona lava tino lea. Ma lepel tino Yesu I lungo le sa tauro. Ai masa ele ie lea I tono le malu. Whamai o sao loto ina ua vaelua ina le ielea. Whamai o lona lava tino lea. O lona winga o le maliu o Yesu e whaasa o loto mai ai tātou mai mea umalava o lo saise tia ai tātou.
sa o loto mai leanga sala, sa o loto mai mea whaatu la whonoina, sa o loto mai polonga, sa o loto mai mea whalele restricted mea o mai e wale ma whaina mi noi ail tangata ta puai. A wale sa o tonga lea. So mtua whawhine. E se le ta ua o le sa o loto. Why? Because Jesus has set us free. Ia ua ni jo se polonga. Polonga lea. Polonga i leang sala. Polonga i meo leo langa le nei. E tātou wola fia mo tātou wola sa o loto. Tātou te au nai ma whaia le fina ngalo le tua. Yaso uma. Praise the Lord. Nā lo ta ua mai nā le toi tutu mai o tangata le na uwhaita wina. Maliu Yesu uma po e tolu. Mo toi tu mai Yesu. Ia ai toi tutu wai tangata o le au lea mo tātou sum tua whawhine. This is the message. One of the powerful message for us tonight. That we have a hope in Jesus. E mea ka ole first fruit, e fo mea ka ole big harvest. Yesu o le ulu e fua, Yesu o le wha polo, o ia lena mua toi tu mai tangata wha tuanga Yesu tonu o Jerusalem mai lea aso na toi tu wai Yesu no o maso e tolu. Hallelujah. Ai le wha moe lo nuinga, ai le sele ngatele. Lo nuinga, ai le toi tu mai o e na oti o ia kiriso Yesu. I le wha moe. I le ola. I le aso le si tianga. E fio mai e Yesu. Glory to God. Amen. E se le taua. Tonga ila ia lea ile. Vaenga muli. O le mtaupu. Fuafuanga whaiva vale lava fuafuanga. Ngaonga oa na whaia e nei tangata. Oi. Leo li ia. Leo whaitaulanga sili. Leo maliu Yesu. Lea lava e popole. E lei maua se toa le lei o la uli, e te lotu, popole ina nei te ua, to elu ese Yesu malitunga mau. O na ole popole i upo Yesu le mateo Yesu mal fitu, le na fita la Yesu, o te le peti le maru ni, a o te toe whaia Yesu e tolu. Wha marumlama Yesu, o te maliu, o tu ina atu au i o lato lima. Na nato fasi o tia leo, o na o wati le, ai o te toe tu mai Yesu e tolu. Yesu lon tolu. Ta lato fia mauti noa, ai sea, alewa lato tau pule ai ma o ia pilato lato tau pule fa mai o le tae ao o le aso leo le tua oi ia leo o le asto nai po le aso le sapati ma le aso le sauninga ua fa poto tua ia pilato le au faitau long sili ma le au forseio fa pe atu le ie ua matou manatu na fai mai le na tangata pepelo look o lato fa ingoi Yesu o le tangata pepelo a liar. A deceiver. Mai fai mana tangata pepelo. Ina ola mai oia. A ma vai aso e tolu. Ono au to e tu mai lea. Ole nei, ia e fetala iane. Ia wha mawina. Seal his grave. Mai ia wha mau. Loringa on mo le wha mau. Puluki ma pupu. Nei ma se mea e koe sao mai isesi. Nei foi se me sao ko se si kong, ele se me sao mai. Fa mai fa ma wina lon tunga mau se o ile aso lon toru. Se ke ale aso len fa mai a wane yo atu, o ne yo atu no so le po manga o ia te ia malatu fa ia tu ai inu ile nu. Wa to tu mai ia o ia na ia woti. Ona siri ai le pepelo le mulmuli na ile na mo. Ona fa ia tu ai le pilato ia te lato. O ia te o to leo o ile leo. Ina o ia faitalia lava o tou ona wha mau wai. Go and seal it, go and do it. Ona lato oilea, ua wha mau ina le tunga mau, ua wha mau wha ilunga ina le maa, ma tu wai tangata e leo. Oka. Pai al fuanga ta itai nei. Ia auane, ia i whapela latu manatu, we finished Jesus, wa uma Yesu, leise si mea tatu te pole ai, ai ke ua mai. Alako koe mankua alfa mai Yesu, lei kako mau kingoa le woti o mo kako plan ngai mo ai kako just to make sure that he will never escape, his friends will never rob his body away. Kako wo ya pilako le foi la ko fuanga mai yo e seal o e fa puluki o me o ma wangi e se me. Amen. Sam na ole utai tai lauria in ia
aua lava ni isi awala e toi sao ai Yesu i fafu. Ai te lo le mea matango fie tatu te lo mai ai. O se fuafuanga empty, o se fuafuanga ngao ngao le nei fuafuanga. Ai sea, e wa tatu te loa. E lei mawhaia e mea nei, na tā fia le matautia o le mana o le atua. Sa wala angelu o le atua lu ma fui e angi mai man matangi ma losi, alu ese le maa, ko ulu uma la ko siol ma la ko puluki mea uma ia, toi tu Yesu, alu ese mai Yesu mal tunga mau. O le mea moni la usum tua wafina, o fuafuanga uma al tangata, lea na whaia. Fuafuanga al tangata pe a lei le tua. Oni fuafuanga whaiva vale ma le tumu i le iwo po le leanga. O le fuafuanga le na whai le aso lea, o le fuafuanga al tangata, o fuafuanga tangata ata mamai. They are wise people. Tangata te lotu. Fita malo losi. Pi lato. Sa fausi aile mai aile. Le a le lato plan. Ai sa le ima whaia e a lato plans po a lato fuafuanga. O na ta fia le mana matautia ma le maa losi. O fuafuanga le tua mamana. Ai sea. Awa fo isa le ma whaia e nei wha mau, ma le ngei maa te le, ma fita maa lo losi, o na tau fia le a ngelu maa losi a le tua. Na ia whailo mai le mana o le tua, ma ua toe tu Yesu o le alii o le ola. Sa tau mawhaila au Farisaio e tau fia le tala e winga i le toe tu. Toi tu Yesu po le toi tu. Se tala e winga good and news about resurrection. They trying to stop it from going spread out. Ai sa tupu lava, ai sa. O le mele sa latu tau pule iai. Ua fai lea ma mea ua tili ai le matautia o le tala ua aluatu. Ua au maia i le lalolangi. I le toi tu o Yesu. O lako ma lako puluki, ma lako fika yung fai, se pe ua spectacular i le good news e winga e Yesu, ai sea, ua le ma fai e mea nga fai e le tangata, le ma fai e fufuanga le tangata, ona tau fia le ma losi o le mana o le atua. E lo mai i, o haka ko fufuanga, e ngau i ia kako fufuanga pe au noa ma le atua. Lale me lo tupu, tātou loa, ua empty, o le ua, o fai loa mai ia le fuafuanga empty po le fuafuanga ngau. Ai elisi mea fo ile empty o lea. Ue empty le kuunga mau. Empty le tuunga mau e Yesu. Wa toi tu o ia o le ai wana au. Ie ma le tuunga ma le mea sa tati ai. But the good news is that he is risen. Ia ma o lea faa wawai ile mta upu lusu mal valu il vai asfou. Ia le tato mta upu na. O lea ua tu fua le tuunga mau. A ua toi tu Yesu. Ta la tu le tato leina. Pe ise se fia walau mai. Na tato minute se fulma lua i toi. Na walau mai la ia lea. E so fina ngalo. Ia walau mai. E foi so swani le tato. Ta upu le fiafi. Ia walau mai. Ia ia le aso o le paseka lea. Fai el tato mta upu le. Ia po le aso fo le seta. Po aso maliu. Ia ai ese le mana ia toi mai ese fe au lo loto mo tātou. Tātou te toi mā fau iai i le tāua o le whaa o la tanga ua whaia e le atua mo o e malo ainga mai tātou uma. Tātou te whapea e le ni e fiafi e so e ui lava ina silia ma le luafe te usanga talu ona e maliu. Ia leo saul tātou wala au, talofa atu le tātou wala mua, talofa. Talofa lava. Talofa. Talofa. Ya, oile sau noa? O ya kopo. Ya kopo. Talofa, Jake, ya. Sa no mai lo langa o leo, va ve volta do tem, la su fisngalo. Ko ubi ke ngai paso aria o kia paso ke. Ya. Afkai ke. Sa ngomai. Kau fari so foi o e sunga pase ngai. Ma ia ro faso ne yeso. Ia fiasi ia o le ko baka hoi ngai ia ki ngai hoi ro io ko I sawadinga para pa ko. Ia ma lo la faso mai
kalang o fiong po ia le ku ia o makalai po iro ko mako pau ni pai fa le ngang ia mere moro para ko kai ni so fa so ai ke moro na ko kai Tai te. ia songale pa se ngai ia ai pasta ia Tai a kopo, tai lava i lo ia manatu mai fo ni fiafi fa tai ta po mai fa manuia tele le tu ia tu le uso ia le foi vai aso lo fa tele atu ia tu e mala inga kopo ia manuia lava fa se fo ta lo fa tu lista tu lau ta lo fa Talo fatu lo sunga. Antonina ta lo fa ia tu tina Ya, malo la aftai mula mata upumana ia fu fama mula manga tatu mata upu fu nei tu la le asia. Aftai tele la ba o mala mala mai fu lo nei tina. Ile isa tau le maliu Yesu ia o tatu mo wai le tapo inga sa oloto le tangata. Yo sa ili le tu wai moni la wala sa noanga. Ia inei au fai lotu matangata. Ia e monia ale aule tua o hafu fuanga tangata. Ale aule tua ia le mafaina fatau ni. Ai fatai tele mo kalame le netula ale afia. Fa mole poni tfia mana umia telefoni fital no atule mele na fa. Malama mo mai fa mole. Ya, sauni lau peni pe au mal tato po klame au mau ta watu ai fafte tele lava i lo vala mai a tortina fafte i lo lango mai ya alo fa foi manuia le po ya fa se fu Antonina ya na lava ya no tato lenga pe ai sisi o fia vala mai ya vala mai e tato minute toe ya ai esele ta u tele tato tal no le ta upu si fa mnatu me tato le tahu o le ola. O le soifuanga le tatu te pe fono taua. E lua ola, o le ola fa le nganga, ma le ola fa le tino. E mo ia tasi le soifuanga le tatu te ia wane ngalo. E lua vaenga o le ola. O le soifuanga lawa le tino ia, ma sani i tatu. Tatu te ola mai, ia, yes, we le ola le tangata, ale atua le tangata, a wane ngalo. E iai le ola fa le nganga. Nanga le manava le tua i tutonu ia i tātou. O le nganga. O le nganga fo i la lea. E fiso ta ia i tātou ma le tua. E le ngata o le teimile ne. Ai, o le unga fo i ma le soifuanga o lo o fai atu i tātou le o langa hatali ma le ola e whaavau. Tātou te wheloa i ma mafuta ma le tua i le nganga. O le nganga e fiso ta ia i tātou. O le mele wa la yona fa taua e le tua. Le mele soifua fa le nganga. Fa talofa le tātou wala au. Talofa. Kiki lalo. Kiki lalo. Ia. Ia. Le ale kiki lalo. Pe ta pe foi. La vale. Lau telefoni e te whanau longo mai ai. Ia. To e tau mwhai mai. Ia pe ia o le sitina o oli leo tau mwhai mai. Oli. Ia. Vai foi e vili mai. Ia. Umalomba. Taim. Ia. Vai to e vili mai. E tāua tele la ia le foi le ia le tātou tāpena i le tino a ia tāpena foi whale nganga. Aisa. Mai foi i le i upu muli muli Yesu. Upu muli muli Yesu, fa mai upu Yesu. Lo ta mai o te tu inatu. Lo nei nganga. E fi so ta ia tu ia talofa lava. Hello. Ia. Oli. Oli, ya, sa no mai lo langa leu tu ti o mal tatai. Ia sori o le ki o le kele lunga o fio fa ko o moku. Ya, tu na la vala au mai, ya, tape ai, la vale leu. Ya. Ta e se be o fia fa malia ku ia. Ma e ke sa wanga ma le o mai malio ka fa o la po. E mo ka kia. E wa ngale malio fa pele alo pa io le tu e. Fe bolla lulangi la be pis o mai o ya ku ke kele. Ala ko nga maka mai ngale mai oli. Good news po ka le ya kospora le o mawa ko lo langi ka ko. Wa o se nga kiri ka le Yesu. Ia e pe o fia nga fe po pole o ave fa pio forma ine pera.
Iwa ka ika le ka kangi pe ka ma fo fa sa ka u fa pe le pa yo ko lu ma ka ki le lo fo ka ma le langi le va i ta tu bata ai sa wel ku pa ia ka wa le tu ga e ma wa lu lo ko la ke le lo ga lo fa wa mai lo ga lo pe le ko ka si i la via i ni la lo la ia ka ka fa lo ka le ka ko ma wa Yesu ka ma wa ika Yesu a ve mo ni fa le fa pu ne ka sanga ai fa ngo fia ma mla me tu fa le nga ka ki le lo fa le tu ki nga ma me ka fa se mai pe ai o fu nga o e por mama ngai fa nga ia le me fa no ka fe nga o ye Yesu ko ka ko nga nga wa e pu le la wa ka ki ke le ba be nga fa mai le tu nga ke lo ile ka u ma le mo ki le pe o la sa nga ka si sili ka ka yo fu i da ku ma ka ka lai ke le me ma lo si pe ai la kile lo Yesu pe ke pe fa ko Yesu le nge ngusila ya ma ka longa ka la i ma ka ele ani to pa sma le ngo ma ma ya fa u pe kuspa ya wa ka ke kuspa ya ke la philosophy le la dependent philosophy and even after up abon ya pe ya nga wa ka mai pe ka ke ni sia sa fa ha i sia ku po le nge ya ai sa lo le manga ku le musunga le pa ia mo Yesu o ko se ka ki lo ma ko fie ke le ka ka la ia ka ke le o fa le fo se kulo ai se lo lo fa Yesu lo ma kai si ia ke le fe ma kai o ka ma e ka wa ke ma kai Yesu alo fafte la voli mo lo fi le fiafi fafte fa so mai fa manu ia le tua ia tu tina ia fa te le la ba lo fa ia so fu ia oli ia fa fu o la no va fia bala mai time 9 minuti toi ia bala mai okay ia ole da tomta upu ile ne fiafi ia nae o mai alele lava ia le tomta upu e luas fulu malfitu ia dar sia o kava uma me uma mai se ia se me tele o malam mai ia ai a e fia malam lama e pe o 99 na wala wat fo il tato telefoni ia na faia te o misi a te o tato telefoni ia te wala mai ni lo fisa mo atwai ia le telefoni al fi au alo mela le pa fo ilo peni ia tu sifo Antonina ole olu tasi olu lima valu tasi fa lima olu tasi olu lima valu tasi fa lima ia vai fo iesau email ia fa nga el tato email ia ponifonoti@outlook.com ponifonoti@outlook.com ia te email tu foi vatu sa siri pala se me te fi mal mai me se foi pala so finalo sheina foi male fatu final tu fa il tato mta upu ia mana yale mala o tu ia pe email tu il tato email na ia le fo va tu mai ale le ia tato te fi tau il le fi me tau te le su ia vi ia le tu fa tail ne fiafi le ua fa mai ina il tato mta upu fo ne fiafi ia ai se fai u tato se talo fa tai tele le tua aftai ta mai lo wang le lei no lofa ma lo lava fa maoni we so swani mai le poe te taima fe te lai fo il nei poe ala il matum ta upu matu taloina le fiafi le tua o im ta upu si le ta ua tele yo matu loto popo ngama fengitama me umano ia Yesu ina yo to yaso muli longa nei langi mal fungai le faftai le tua faftai Yesu lo e le tu tom tau lo tama tau la i matu talo ma tu lenga ya to e u ya tu ya matu talo wa o e na fa le tau langa o le tongiola le tu matu vala awatu le fiafi se e fa nui mai ni yo tangata sa mo uma lava le nei po me se mato uma na mafuta le nei fiafi ia vi ia lava lo swafa fa manu ia ila to mai foi se fiafi manu ia mo mato lumna i mato to fa wa wal mato mtaupu ia tu ma wotu pele vi inga ia oi
Le tua familia iau tangata, mai se lava leo whai ngā luenga, e mai se fwoi niso lo ngā luenga nei po. Pui ma leo leo i lato uma mai mātou, te me tue te leo atua i o mātou ainga. Alula upu malamana le fiafi au ngāla upu mo i mātou uma, o mātou whaitawina ma o wina lau tuspa i are nei po. Le tua, ia tu mau ia to ele vi inga, fo i mai ai mātou le whātau wā. Ai ia to ele mamalu, le vi inga o le wha manu o le wha ni tanga. Nei o sa uma lava e o atu lava le wha vavau. Amene. Ia, sa mo le tātou, ta upunan nei fu i fiafi, e le wha moe ia o le a tātou to e whtapa i fu le tātou mta upu, ia po le tātou po klamen tu tu le upenga le loto i le asung fua o le vai aso ang fua. Nei, ia mo nei taimi, ia o la auto o nei, poni fono ti, wha asoi fu ia mo nei po. God bless.